Республикара ялғожалық ипотекебе кам узыгурма булдарать, кажалдан куенебе мінлері шынырық семижінді. Шагадада үті темана регион управленин центрин жертерні тюрі эфир вғыденже хускатырыш. Идузене ялғожалық министр Сергей Артамонов тада Россельхозбангын Чувашинри филиалин ердюжи Ирина Письменская ужымлатырыш. Калажва пинде икшер яғын шинхотшинже. Ялғожалық ипотекебе узугурас дегенден бірін республикара шулран жул нумайланзақ пыраща. Ядарлы программа егебенде шерімі шулдан байшлет. Шактап хырда Чувашинре пинде вишер шемге кредит еліне. Шулдалы креставка вижи 5% тламар. Уйрымақ пачекулазинже, тада ялзинже, нумай хватерлі шурсенже хватер туянаган ешлі болны. Шавын бада программына хали улжыну земгертне. Шак кредида егебенде шерім беремі шул зенже, нумай хватерлі жүрсенже делме бұлачы, район зенже, ял территория зенже, сельский агломерация зенже деп бірінде. Кыжалдан бұшлазы бары, нумай құтлы жүрсенже жак кредида илме жүк. Шавын бігек шымылатны ипотека ба пюрт тума ехадыр шүрт туянма булать. Шинереніх барты жүхне строительство прилежевебе келі жудумалла. Вара укшана подрядчиге кужарда барашы. Енженде укша жетмезен ұмбышкебе армеде кредит илме булдарашы. Енженде укша жетмезен, якунда 20 миллион денге дарангана, шак ипотека ұбышкеде хойенжене 20 миллион даран форме тума булдарать, армеде те бір 20 миллион форме тума булдарать. Варанде бізен, шак кашнень вунжар процент, первоначальный взнос тепер. Малдан арминде умышкинде вунжар процент тюлемелі болады. Шак илес пузан умбек келме бұлдараш бар. Но шүртне все равно пірлі оформлет тумала екежінде. Теп условизене де бұғынмала, шүрт матне электричество, шив, канализация илзе шедермелі. Инженде унчен гаста шавшутра болны болсан, халена список ранкыларна. Шүрда аккредитация илне подряд организации земше шеклеме бұлдарашы. Ялғужалық ипотекебе уйрым жиндран пүрттуян астезен, выл пилік шулдан кеверек болмала мар. Пірле жуземде виші жулгайла шекленезене гына сетме бұлдарашы. Шене майтене пығынза республикара иртен тваду ихрас агрон вижи кредит пана. Ставка на чагарны нумая жалы, шемне замвали 0,1 прерывун умеш таран. Ялғужалық инже ишлеген замвали 0,1 пилік вун умеш таран. Кооператив сенже, ялғужалық кооператив земедже, тогда потребительский кооператив сенже ишлеген замвали тоже 1%. Социалды сфера ишлеген замвали гунданде продегреш врач земде, учитель земде, культуру ещене земде, тогда это земде в замвали тоже 1% таран. И кажалдан бушлаза хальшене ежин зальгардем ревер шамрык замвали. Хутешта ишлезенде, социалды сфера, да ялғужалық инжеде, потребилік шылдулдар ичен, шамрыксен ипотека илестезен, візен вали 0,1% платику. Шак шымылық сенбек варман хужалығын жешлеген ден, пужара хирешке режеген ден, тада адыл шығыну батальонже службыра тұраган ден өзі күрма ерек бұр. Хулазинже бұрнаган земде патшалық бұлжывне тивішме бұлдарашы. Анжақта візен шүртне ялда доянмалла. Кайраннун да прописка надымалла. Чувашингларым вали Надежда Александрова, Виктор Степанов.